Ban pentikna baga Jingpyntrei ya jaka boarding ka 132 kV Nongpoh substation ka barang dan hapdeng ka Jingpyntrei mentah umneng kedan UMLA ka Nongpoh constituency ba Melbourne CM hakajing dan lang ki officer na katanat penme boarding mentah ka singkat prata reg leber kira lej ban Jurip ya ka Jingte ya ketika jaka boarding kenang ba ka kam kenyat stet bat ban pendap hakapor ka babiang. Hakini kesengi la senran lang ru da orang ba Shillong ke Shillong umleng kedat ba NS Makdo ki dekot komiti jeng ke Shillong lambat ki kontraktor ki engineer na katnat boarding. Habakran sekilar patai Khubor UMLA ke Nongpoh ba Melbourne CM ulapan pau ba jing temu ban wan Jurip hakini kesengi kadai ban wat banya ya kinu ki jing duna ki bala ban mi hakapor badang pentrei ya kani kam bat kumudong mi khmat ka than udan ke jing angnut ban pendam no klo ya kani project kenang ba enla ban pendu no ya ki jing e jeng ki palpa hakabaya dei bat ka jing lip laj kha uba Melbourne ulapan paru uba kum unong mi khmat utrang bakani ke jing te ya kani ke jaka boarding kenyat stat barkan longkat kum balapan mang badai halor kani kanong rem baula lid ban Jurip ya ka Jingpyntrei kenang baki kam kinya be ya renti bat ru ban la ban pendap kat kum kapor balabu. Man akan digesking yo ban wan ban page ban wan Jurip ban inspect ya ke Jingpyntrei ya ke 132 kV substation nang ne Nongpoh di tempau jing songo ya ki officer jogi langsung tunjuk bahari dan lang nagal yang kador bar Shillong tunjuk ki kontraktor Jingpyntrei dan lang bat batin bagi lapik dakni aginya jong kam Nisham ba kaya ya nanti buat kajing ka progress jong kam fiscal progress kalong quite satisfactory ya kajing menteri kam supervision kalong kabiang ban tempau jong songu lalu ka department ka dor bar Shillong ibal ai kajing Srilang bat bangit scam kumba kajing community jong ki ba boarding elektrik po kanong po town ba Shillong para marjan di Khubor di belader nyemat di kejing duna jong boarding kejing slot kena voltage kejing politik kena jong light kejing don kam jong kena school ke officer car di baterai business aying asam ini sya kejing takadau ba kani kejing para kejing ka 132 kV lan sispa live RCB substation di kejing kerku bat ba kejing wan jongok industri kolong ban penting kena bagan kam kan niat be jenti kan deploy kat bala bagan state ka kam kata kadai kejing lenti ke juga but we wish all the best nam ka jong baro di bala tri stop nak benta jong kene kam please